Amen bantwana bezithunywa, lona unkosazana Ndoni Yamanzi. Welcome back to my channel. Thank you so much for subscribing, liking and commenting. And to the returning subscribers, thank you so much. Namhlanje ngizokhuluma ngokhamba lwesithunywa. Abanye balibiza ngegobongo. Thina silibiza ngokhamba lwesithunywa. Leli ikhamba lesithunywa, leli lapha phambi. So ngithe ithi nginivezele cause kunama debate amaningi alikho likhona kwasha kwaqima. Into engihlezi ngifundisa kule channel le ukuthi ungayi ngomoya, ungathi umoya mawuya ka left nawe soyowela ka left. Umoya mawuya ka right nawe soya ka right. Kumele ukuthi ulandele ubizo lwakho, kumele ukuthi ulandele amaphupho wakho. So ingakho ngike ngafundisa ukuthi kubaleke kanjani ukuthi ukwazi ukuthi uphuphe mawungaphuphi ukuthi kumele ukuthi ucleanse, kumele ukuthi ube umuntu kanjalo. So ukhamba lesithunywa awuveli nje uyolithenga mhlambe. Kumele ukuthi umelaphi wendabuko noma umuntu umthandazo or umprofeti kube uye umuntu okhonayo ukuthi akuhlanganisele la impande eziningi lezi esihlanganisela. Yabona ukhamba lomhlophe, ukhamba olukhanyisayo ezithunyweni. So ukuya ukuthi uyohamba ekhemisi uyathenga into awazi ukuthi bahlanganise ini lapho. So into ebalekile njengoba ngisho ukuthi uvezele ukuthi liyadingeka ngamaphupho ahlukahlukene abonisayo ukuthi uyalidinga lokhamba, noma wazi ukuthi isithunywa leso uhamba naso isithunywa esidinga ukhamba kuze siphakame. Izithunywa azifani. Kukaningi ngiqhazile lokho kwamanye ama-videos. Mawungabonanga kuzomela ubuyele uyofunda ngokuthi izithunywa zihlukana kanjani. But briefly kukhona izithunywa zasentabeni, izithunywa zakuphi. And then aziphakami ngokufana, izithunywa zasemanzini aziphakami ngokufana. Esinye isithunywa sifuna wena qobo lwakho ukuthi ukhuleke, uzile, ucleanse, bese into yakho iyaqhuma, bese uyasebenza. Ngendlela leyo ozobulayelwe ngalo ukuthi njengoba unalo bizo likwisa ngakuphi ngoba imisebenzi yethu ayifani. Mhlawumbe unazo isithunywa kanti sokhuleka kuphela. Mhlawumbe unesithunywa kanti uzosiza abantu wena. Mhlawumbe unesithunywa kanti sakho sokusiza umndenini kuphela. Ngike ngakusho konke lokho but sengiyawe revise nje kancane. Yeah, so izithunywa azifani. Khona isithunywa esizokhuphulwa ukuthi uyakhuleka ekhaya. Uyakhuleka, uyazila, uyacleansa njengoba ngishilo. Then khona isithunywa esidinga amanzi ukuthi uye emanzini mhlambe ngokuhlukahlukana kwayo, mhlambe mawusoya empophomeni iqhuma into yakho. Khona izithunywa ezidinga ukuthi uhlambulule, ugezwe and then udle ukhamba nesithunywa. So wena kumele ulalele abantu abadala bakho, kumele ulalele isithunywa sakho ukuthi sifuna ini phezu kwesimo sakho sokuphila. Amaphupho abalekile. So ngithe namhlanje nginibonise ukuthi nalo ukhamba lwesithunywa lukhona. Manje ngizonibonisa nje briefly ukuthi mawunalo khamba lwesithunywa liphakama kanjani, mawulishaya kwenzakalani. Nalo kena uzothola ibhakede elimhlophe eli-clean leli bekune ice cream la. So la ngalwasha and everything. Ukhamba abanye basebenzisa ukhamba. And then uzothela impande yakho. And then uthela amanzi wakho. Uzothela amanzi wakho. Uthela amanzi wakho. And then uyagcwalisa amanzi wakho. And then yabona angakalishayi nokulishaye kodwa yabona liyavuma nje already. And then uyalishaya. Then sengilishayile lana. Mawulishaya liyaphakama igwebu lakho. Angifuni ushaya kakhulu kuzochithekela la phansi kanti lena is just demonstrateela ukuthi mawulishaya igwebu kumele livume kanjani. Ulishaya liyavuma lize lichitheke legobongo leli. Lokhamba sengithi igobongo ngoba abantu abaningi balibiza kanjalo. Uyaludla lokhamba lolu uludla insuku ezi7. Kodwa isithunywa sakho ulandela amaphupho wakho. Bazokhuluma bakubonise ukuthi yenza so, kudingeka lokho. Futhi umuntu ozokwenzela ikhamba uye ozoguide ukuthi
yini ama-do's and don'ts, because awuveli nje uzenzele. Yingakho sithi awuveli uhambe uyolithenga ngoba awazi umthetho walo ukuthi yini, awulazi ukuthi ulimisa kanjani and everything, awazi ukuthi kumele ukuthi wenzeni. Kuba nomthetho la, liyahlonishwa, akufuneki imisindo. Kuningi okula kule process le. So yikho lokho bengifuna ukubonisa abantwana basekhaya ukuthi lukhona ukuhamba lesithunywa ilolo nalolo. And uma udla ukuhamba nanoma udla igobongo akusho ukuthi uyothwasa. Ngiyaphinda futhi, uma udla ukuhamba noma udla igobongo akusho ukuthi uyothwasa. Kukhona igobongo-ke sengikhuluma ngalo elibizwa ngokuthi isambulo. Kahle kahle kumele indaba yakho iqale lapho, especially uma ngabe awuzazi ukuthi ubani, uhamba nesiphiwo esinjani, sifunani nani nani. Khona isambulo sikumbulela ngobizo lwakho, sikumbulela, sigeza abantu abadala bavele kuwe baqaqise konke ukuthi bona bangabobani, bafuna ini, wena ubizo lakho lukanjani, kumele ukuthi wenzeni, usambulo lona. So maso ungabe sebathi bona bafuna ukuhamba lesithunywa ilele benginibonisa lona. Yonke ukuhamba noma amagobongo anendlela zawo ukuthi amiswa njani, ayenzwani. So yiko lokho enginivezela kona namhlanje bantwana basekhaya. Landelani ubizo lwenu. Mangabe niboniswa into yenzeni. Ningalandeli ukuthi unkosazana lo niyamanzi uthi manje nalo ukuhamba sebenzisa ukuhamba. Angishongo lokho. Mina bengibonisa labo abanesiphiwo esesithunywa esisebenzisa ukuhamba ukuze siphakame, ukuze into yakhe iqhume ukuthi lukhona ukuhamba lesithunywa. Ngiyabonga abantwana basekhaya. Ngathi uNkulunkulu angaba nani. Sengathi zonke indlela zenu zingavuleka zibe zinhle zibe mhlophe. Thank you so much for watching this video. Love you so much. Bye.